Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayam berkokok di atas genteng, tak pakai peci tidak ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwan Nuzul ST, Lurah Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.